nsimbi ya xikolo eka vadyondzi vo tala laha tikweni leri i vhiki ro sungula eka malembe mambirhi laha va nga ta heta vhiki hinkwaro exikolweni. Hambiswiritano xiyimo eKhaville Combined School xi hambene, vana laha va ha ta ya hi ku cincana. Kusukela SABC va endzele xikolo lexi hi n'hweti ya Sunguti ku hava ku cinca. Ndzawulo ya dyondzo ka xifundzankulu xa Limpopo va tshembise ku tisa tikamara to dyondzela eka tona ta nkarhinyana. We've ordered mobile classrooms and mobile toilets for use by the school while we're still working out details around construction. Vatswari veri kusukela xitshembiso lexi endliwile ku hava vanhu kusuka eka ndzawulo ya dyondzo ku endzela xikolo lexi nakambe. Re khopetse bona ba department re santse re ba emetse sale re le tla gona mo malo ba ge le fitlile ka 26 a se ra be ra hwetša ntlha le thito mara se le gona eno ba gore ba fonetse principal bona ga se ba ka ba ithola ba tla bona se mo se lebelang ka sona re santse re sa ba emetse. Kasi loko ku ri vatswari va xikolo xa Aquaville va ha ri ku tsitsiriwini hi vatirhi va ndzawulo ya dyondzo eLimpopo. Ndzawulo veri ku tlhelela exikolweni minkarhi hinkwayo swi fambe kahle, kwalomu ka 95% wa tiphesente ta swikolo swi amukele vana hinkwavo. We understand that those schools that are experiencing these challenges will have to try and make those plans and finalize them before Friday so that by next week things are back to normal. Well, we believe that a large majority of our schools, perhaps 95% or so, would have gone back to normal learning. Swatetano exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ku tlula 50 wa swikolo swi onhakile hikokwalaho ka mikhukhula leyi nga kona. Ndzawulo ya dyondzo ka xifundzankulu veri swikolo leswi nga yimela tikamara ta nkarhinyana swi ta yisa mahlweni no dyondzisa hi ku siyerisana. Xifundzankulu xi ni ku tlula 6 wa swikolo na 2.8 wa mamiliyoni ya vana. The schools which were affected by storm damages and the unrest, they are in the process of being repaired, but we have provided mobile classrooms in those schools. We had a need of 244 mobile classrooms. So far we've provided 190, and because the manufacturers are having a problem to say our demand could not be met totally, and therefore they are busy trying to help us. Ndzawulo ya dyondzo va nyike swikolo ku fika hi siku ra Ravunthlanu ku sungula tidyondzo ta minkarhi hinkwayo.